Ay na, unay mo day aluganan. Nagpartak mga patarayan. Ay, Gapo iti kinapartak na. Jak pa yun nakita no truck no bus no tricycle. ay na, pinatapok na pa'y kati kalsada. Sumarag. Pero iti tapok na napaw. Ha? Ay na, mauna yan. Nakataptapok ang nagitilakaw. Ay, dayo siguro ti akin ko. Kway, ti day alugan anya, kwanan. Lakit di manang midmed. Naglastog kay di day jayan. Kas-kasiro ti driver day jay alugan. Angkang, naramati ka kaday no ibagakan ka nga dan kutsi ni tata ba daw? Kutsi-kutsi at mabatiak. Kasano ang maadaan man ni pari badong iti kutsi. Pangalaan na iti gatang na. Talaga nga dan kutsi ni tata ba daw? Nakaparking iji arubayan da. Kitaan nga minaw. Ayawat mo tanti parak. Aw. Na! Kutsi mo't ngagpaiso tinakaparking iti arubayan da. Kunak tumot ka. Di kan tumot nga min mamatay. Na. Nangalaan na nga iti gatang na. Among kaday. Nagpartak ti pa nagmanmaniho na. Uray na lapatapukan ti kalsada. Chip, nagswirtikan at talaga. Nabayan ako nam day tamok lao. Nagseksikan nagpintas dayta sumungat at chicks aw. Ha? Ay, wine. Lungher ko naman. Ay na, nagadayo pa lang. Masayop kung tibang luna mo kulaw. Ay naon nga raw. Ay, andaytan. Andaytan na talaga. Mabalintiag pa itulod, ije ili. Chip. Si kanti nakapila. Itulod maun. When mais, aglugan kan dito yung tricycle ko ta itulod kan. Ang pangitulod ak ngay kan kamis. Ije lang, university. Wow, kulihiyala. Sige, itulod kan mais. Nagmayat ti aglugan nito yung tricycle mo Ay, mayata talaga. Nagpigsa ti aircon na. Miss, mabalin ka dito at pasarije balayaw? Da sumarsarunuan nagpartak ako, che. Ha? Tinalabaga ako, che. Di tatabadong ti driver day ta. Nini. Itong parang nansamot ng ti tricycle ka. Ay, ikaw! Ay! Ito'y sikat ko. Ay, apa atin nung parmo ti tricycle ka. Tatabadaw. Nagbuntog kamad kami nagpataray. Ay, kita man nay. Nasaktan to'y pasahiros ka. Isungaron nga imbagakin ni Miss Beauty Paul. Ngagluga na, hindi to'y kutse. Tay tulog ko niya paparan na. Talaga? Apay nga kas natatabadaw. Pasahiros ko na itaw. Apay kahit mo nga gawain. Pagpilyan ta ni Miss Beauty Paul. Ha? Miss Beauty Paul, anya ti kayat mo? Obeng, akas lakin ni Kwarog, ngam karag-karag ti tricycle na. Wenno, B, lakay, akas kanyak, ngam, nay, pranyaw ti kotsina. Be! Nanging Kwarog, liter B, ti pinili na. Miss Beautiful, umay ka! Apay ngay. Pinagbalin mo matan na pera o bayaw. Ay, unay matasangit daytan, Kwarog. Hindi nga min tatabadaw ang kagawad. Inagaw na dyan nagpinta sa pasahiros ka. Dinumpar na pa iti tricycle ko. Ay na, nakitak alimabas dito'y sango ti tersenak, ginalabasit ako, che. Kat nimot ka ba dong tinag-drive? Hey, Nakireklamo kini Uncle Kao. Ireklamo ko ni Tata ba daw? ay, sige, mapangkan. Rumbang laan nga reklamom tikas ja klase ti tao. Kanya tinaramid na kan ni pari badaw. Imbagak lang arod kan ka ng kahit. Ipaulit mo manain. Diyan nga ron nangag. Itunod ko kumadya pasaheros ko abalasang. Napintas matlaan. Pero miya, Ah, nagsigsay, ah? long hair,
Lungher? Nagbanglo pa'y. Oy na. Long chassis pa'y. Oy na. Damdamagak no mabalinak ngagpasar ije balayda. Anya nga ti kunada. Awan Do- Sana nakasungbat. Adinong parmet na ni tatabad nung ti tricycle ka. Ay sus, naglukumit dahil na pari ba daw? Ure na ipasubsub di tricycle ka. Naidugman pa'y Kutsi na gayam at talaga na jay. Nagkasakit tinagam ko ang guide. Una yan. Inagaw na di pasahiros ka. Inlugan na di pasahiros ka. Ay aglablabusin dahil ta. Ikanak manan iti sakit ti uno na ta. Kutsiyo gayam ka ni kabadong day dyan nalabaga. Kutsi maray. Wan maray, kutsimay. Isaw ti pagluglugan nak amapan makipalingke. Jak kayaton taglugan iti tricycle. Ay na. May mayatan at aglugan iti kutsi. Anya maray. Ay wala, uray numapanak ijay parlor. Kutsay ti paglugan na. Nay, sosyal ka mo nga ruden maray. Siyempre, inton madamdama, no agawidak, o may nakalaan ni badong ka. Agad, agkutsi kang agawed. Of course, marikwanang. Ay, makilugan naktumang nga raw. Tain nakto gumatang iti lakaw. Tapno mapadasak mataglugan iti kutsi. Ay intulod mo na ti medyo ilay. Kasano nga itulod ka? Kat naglugan mo't ije kutsi ni tataba daw. Na, apay anak ilugan ijay. Kahit ni pari ba dong tinangdong par iti tricycle mau. Nga raw. Kaya't nakano apadasan ti aglugan iti kutsi. Agbibisin mo't nga aglugan iti kutsi. Anya lang ti baga nga dagiti tao. Nasakit tinagam ko kinitataba daw. Nakupit ti tricycle ka. Gapo iti panangdong par na. Marituya, nagmayat gayam at talaga taglugan iti kutsi anya. Una, anya, napadas mo matlaangan ti aglugan iti kutsay. Ni maribanang napadas nan, tainlugan mi iti naminsan, idinapan ijay palingkay. Aya. Wow. Na. Nanay. Ay, padang, apay ngay sardeng ma. At dadagiti pulis, di ta kurbaan tuyang. Ay, saus. Apay, adda problema. Pag ginanaon-laeng ni badong ti makinana. Ay, kunak numatik. Ti makina daytoy akutse. Ay, badang, apay, kabuteng mo dagiti pulais. Ay, awan kabuteng ka tuyang. At daya. Damdamagak laeng takela at mat ngamin ngayon sardeng mau. Urayin tayo apumanaw dagiti pulis. Ay na, aldawon, pare ba daw, nuurayang pala pumanaw dagiti pulis. Kasano akon ngay, jakon makagatang kadagiti lakaw. Wan nga raw badang, aldawan katnay, agpalingki tapay. Nay, apay ngay kagawad ko anang. Nagnaka mo ta nagawid. Ay, nagadun sa mati perde je kutsi ni pare ba daw. Apay ama perde kat barbaro. Nga raw, kabarbaro day jay. Idi nakita na dagiti pulay sa nakatakdar ije kurbaan. Kalaat ngayon sardeng na je kutsi. Kabutang naman dagiti pulay. Ay, no siya, jak kabutang dagiti pulis. Kat no gagayam ko amin dagi jay. Napay ngay akabutang na dagiti pulis. Mga ano da basol na. Unang kal, sigurado nga dabasol ni Tata Badong iso ang mabutang. Mabait man lang badang. Apay nga idinakitam dagita ado a pulis di taigid ti dalan, si Mardeng kaadakas. Nagaduda may tay. Kahit man ano kumangay no aduda. Tuyang, may dansa mo dito ayan ta. Kahit man ano ngay no umayda. Saan nga ron mabalay na makita dak? Tapay. Unay mo laki din. Nakadua sa lubsod mo na ya. Aguli magkalaing. Keep quiet! Marituyang, apay nga isardeng ni kabadong ti kutsiyaw no adda makita na apulis. Ay, jakman amo maray. Ni, apay nga adi mo amaw. Una, tanudamagak kan kwa na, di na matsungbatan.
Apay nga ta. Day tamot ti damdamagak iti bakit. Apay nga ta. Ay, masapul ang maamuam ti sungbat na, Mare. Jak to pa'y amuno kasanuan na addaan kami iti kutsay. Anya? Wen, jak amuno nangal-alaan na iti kutsay, Maray. Na, saan na ginatang? Nawan to pa igatang mi ultimo sardinas. Ay, unay mo daytan. Ay, nang taktakawan nga rod ni kabadong iti dayja ako tsingay. Ha? Takaw ko na, Maray. No saan na ginatang di tinakaw. Ay unay kamutin, Maray. Apay, dila mabalinan nga inutang na iti Bombay sanan to hulhulugan iti sagsi 50 iti inaldaw. Ay na, Marituyang. Usarammat ta panunot mo Adda ayamot lugan mautang iti Bombay. Mabalin lata. Aramidam kit din ngagtatakaw ni Badong ka. Ay, kanay bagaklaan ba't iso nga rod mo tada dito'y panunot ka. Ay namaray, saan ama iturod ni Badong ko ti agtakaw? Ay, nagpartakot ti limabas iti sangwanan ta. Ridmot a kutsi. Kutsi ni Tata Badong dayjay. Siguro, adamanin papanan na. Gagaranan samot a pinartakan. Muna nga men, nakatugaw ta dito arubayan. Nagtapok. Sigurado dayta. Kuda na siguro nga umapalak iti kutsina. Apalam kit di daytan. No adda makita na apulays, sumardang. Una. Kain nalipatan mon aya dinong par na ti tricycle mau. Jakto pulos malipatan iti unos ti panagbiag ko dayta, angkail. Ng bagbagan nyo man ngamin ni Tata Badaw. Ta saan na unay apartakan ti agpataray. Tay mingak lang. Makita na no matay mingak. Nagadon ti pinirwisyo na dito'y barangay tayaw. Marituyang, inaldaw samutan ajay kutsiyaw ti sangsangwan ni kabadong. Makit-kita mo gaya, Maray. Tatunggal makita kitag sapa. Pumpunasan, wash-washingan na. Wen nga raw, mas labnan samutan day ta kutsina ngam iti siya. Kita Maray. Ay, Maray, lugan samut ti pulis day ta sumungan. Maray, apay nga ta? Ay, agawid akon, Maray, tainak ibagakin ni Badong ka. Apay aya? Kitno kabutang na ti pulays. Kita no may dito'y balay dagiti pulis tuyang. Awandan, Ay di kag pagpakita. tantan awak laeng ida dito'y tawa. Apay ayang amin akabutang mo ida. Saan ko ida kabuteng? Awan kabuteng ko. Uray pa ni Kapitan Inteng. Kapitan, si ka magayam. Uwan maray, saktetan. Kahit ang nakakadwag a pulis. Naimbaga malam yo, nana. Ay, kastamot ka na kayaw, sir. Ay, Kapitan, apay. Ayan ni pari Badong. Apay, at abasol ni Badong kaw. Kat no nagsingpot ni Badong kaw, Kapitan. Umay milaan ka sa rita, nana. Badaw! O may kaman pa'y ditawi. Awan ti basil ko. Awan. Apay na akilat ang nagsangit ka. May na kala imbestigaran. Tanay, day kutsim ka na, kat karnap. Anya? Tata, sumurot ka kada kami ijay presinto. Ijay kang agpalawag. Ay paray. Lapidot ko lang di ko siya ay. Kunak nawan making kukwa. Adamot gayam. Tanti ko hindi ka nga minagal-ala iti di mo kukwa. Apay, nalipatan daytan, apalagi. Mala, sumurot ka ni ijay presento. Tata. Ay, unay kanta tabadong. Simple lang matngamin. No saan mo ako kwa, saan mo nga alaan. Tapno saan ka ang makabasbason. Buklaw, ninsamot Marituyang day tagsaksak daw.
Wan nana, nagadayon ti pagsaksak duan na. Ti pakas daawak, Barok. Apay nga iso tagsaksak daw. Kat adamot ni kabadong arumbang ko mangagsak daw. Ay wan anya, kaasimat ni nana tuyang. Ay, nay, ala. Dandani na ikaglisan. Nadagsan nga minti dua atimba. Sakit, sinusuon na di may sa atimba. Ala, urayan taman ang makabatog dito tersenak. Tadamagan ta, no apay nga iso tagsaksak daw. Maasyanak unay kang kuana, nana. Kat asino kumamot ti saan ama asyan ngay. Nagkutong lang arudan, iso pa'y lati parasak daw. Sapay nagaddayaw ti pagsaksak duan na. Ay, nagdagsan ti sinakdok, Maray. Ay na, nagsakit ti sikat kaw. Kantoy bukot kaw. Ad-addan ang nagkubaw. Ay, nagadayo ngamin ti pagsaksak dua, Maray. Nadadaal ngamin jay bomba may Maray. Anya ngay ti araramidan ni Tata Badaw. Ipatarimaan mo akong kuana. Ay na, kitno day talag buy-buy ay titibi nga agmalmalam tar aramiden na. Ay, unay mo daytan. Iso ti rombang asumak daw. Kumaa, kitno pagdigos na to'y saksak duwag. Anya? Ay, Di ka lamaas yan di tabagay, nana. awan maaramidak muklaw. Badaw, agdigos kan, nakasakdo akaw. Agdi ko sak madamdama. Taday, agda papanan may, kindi ko araw. Nay, sa dino man ti papanan niya. Di talaing. Kasano nga di aradom abangkag, kat pumanaw ka manan. Hinton bigat taon. Mala, inakaon. Naa, unay kalakit din, day talagap apurat at aramidam, sa dino ayat ti papanan niyaw. Sano ngay tataba daw? Awan mo't paggasolina ta amapan ijay kasaran. Problema, ayaday ta. Ato, ti kwarta, kwaraw. Mano ti kwartam di ta? Ha? Daytaw. Sagpipisaw kan saglilima pisos met dagita. Daytoy pay. Sagsi 50. Ay, mabalinday tan. Wayne, Tangarudain. ni uncle mo ngay. Imunan Ay, nagalisto kin ni uncle mo no punsyonan ti pagsasaritaan. Mala, mapantangaro day. Na, nagmayatin ti bumalsi paray. Apay nga, tas ikamatan ti partner ka. Napusipusak lang, adakan iti sangaw. Ay, Day, uray sakbet paray. Nagtidemak lang. Si kanti partner kaw. ayan nga ti palasang partner ko. Ay, awat ti palasa nga partner mo paray. Ada, lunghir. Tatan at ang partner. Sige man lang. Hirang balsi. Chacha paray. Balsi. Sige. Magpatukar kayo iti balsi. Ay, chacha. Naa. Balsi ko na. Chacha. Naa. Apay nga. Balsi Day, apay ngay takasta ka paray. Chacha ko nak. Awanan Chacha! ka patukar. Naa. Agap apa kayo mat ngamin dita salunan. Agtayaw kayo langan. Ay, may mayat siya. Win. Tayo. Ne, nagkapwa marito yan. Kapitpitak ka manan. Ay, napanak nakisek ka, Maray. Tapno aday gatang ko iti kanan mi kinibadong kaw. Ay, apay ngamin adi nakatulungan ni Badong Mungay. Sikat agrigrigat ang makisagsag ka. Angam isaw, nagmayat ti babal siya na ijay kasaran. Ah, napanggayam nakikasar? Kuwan, nalabsak, kadwa na da kapitan. Sapay inala na di urnungak apagpakulot ko kuma. Anya, Di naklang arudan matulungan, itaray na pa'y di urnungak a kwartak. apay, agpakulot ka pa'y laang, kat kulot lang arun tabuok maun. Kaya't ko pa'y apakulot nga road. Saka nagnisit ka, anyan tulat lang amon ngay. Di na mo't uyawanan amaray. Dakas ayan no arapa-apak mo't ti pumintas. Kwaraw, nagapuan nyo kinitatam abadaw.
Naggapo kami ijay kasaran ijay abagatan. Ay na, naglalapsat dagiti babalasa nga insalsalan ni Tata Badaw. Adda ka anakutaw, adda ka analukmag, adda ka aro si Jakes, adda ka asiksing. Ha? Adda manan kasaran di talaw dinton bigat. Mapan kamin tumanan kini Tata Badaw. Umay pay ni Uncle ko ah. Ay sanan, agbatin ton ni Tatam Abadaw. Ha? Apay ngay? Isuda kini Uncle ko tibida ijay salaan ko na yun sa. Naglaing dangag balsay. Agtsatsa. Kun nalaing dapay nga agtayaw. Ay sanan, chicks mat gayam ti salsala na ako nam. Ketuhan. Uray anwang. Talaga nalaing amin nga agsala ni Tata Badaw. Mangisala iti chicks. Idento tasyak, dinakpay maiturad nga awisan nga agsala. Apay ngay? Gapo siguro at abakit akaw. Ipagarup na kat jakon ammo ti agsala. Makita na. Cha-cha-cha, badong mabalo ka. Cha-cha-cha, badong mabalo ka. Ay, Naggapuam si kabataw. napanak man nagcha-cha. Nagbalsay, kun nagtayaw, di ta kasaran. Nawat-wat man ay, dagito'y tumang kaon. Talaga adhin akong ay ayatan. Yay. Maiturod mo nga isala dagiti chicks di ta kasaran. Idinto ta siyak dinakpay ba isala. Yay. Kahit umanay daytan na pagsangsangitam. Wala, siyak pa'y tagsaksak do iti pagdigos mo. Nga uray nakaad-adayaw. Para timpla iti kapay, kan para luto iti kanam. Ita sa balit isalam. Ayutan niya. Pay-pay-payan nakpay, nupudutan naktial daw. Ay, kaya tayo naumakaw makamuka ni tibiyang maway. Kakitin ay atuyang. Agam imon kan samot ka dagiti babay amang isalsala kanyak. Kahit niya nga'y Kasano nga may nagpipintas da. Nagbabangluda tuyang. Kahit siyak nga'y. Ay, no sa anak lama bisain. Sa anak ko nga gawaway. Mala, agluto ka kiday, tamabisina ka. Katulong ti kayarigam ken ni badong mo marituyang. Ay na, medyo pa sosyalang matan, anakwanang. Tapno mayat adenggan. Maid ko da mata. Ay, Ah, pudno ta kinunayo marikwan ang kan violate. Maid nga awan swildo na. Ay na, nanatuyang. Agpapintas kamat nga minang. Agpabanglo ka. Ay, saan mo't abawal ti mapan makisala? Diing ka makisala no adag kasar. wala, nalaingak mat asumala ka. No kasta, ipakitam ka ni badong mo day talent mo, nana. Huwag nga rod isulangan ti may mayat. Nga ruda. Oh, kita nyo ti panagsalak Anya ngay asala day ta, nana. Inikleng. Oh, sweet. Modern dance day to. Na, at nagayam kasta asala. Ada, siyak lang ti makaamo iti day to asala. No iparang ko day to'y kadagiti tattao. Ay, saus. Ado, ati mang palakpak kanya. Ay, oray siya ka, nana. Palakpakan ka. Ay, adda magayam iduldulin mo alaing mo marituyang. Siyempre, Alaing ka magayam ngagsala. Ay, Sige, pasikatam to ni badong mo. One. Paray, anya day dyan nagpigsa ato ka. Kasaran day jay pare. Una yan, nagpigsan. Apay, mapan ka pare. Una, saan ka day nga oray si kakit agsala ka may paray. Itugot mo ba't nito siyang mau. Ay saan Apay ngay pare. awan to na ti checks ang maisalak no kadwak ni tuyang ka. Da. Sayang may dagiti babae nga kakapintas no jak ida maisala. Ibatid man nga raw din anito yang muno kasta. Wayne, mapan makigapas da jay paray. Tapno anton tumanin igatang may tikanan may. Mapanan na nga taday jay atuyang. Maray, nakitam ni tuyang ka. Nay, nagpailim at paray. Ha?
Anya tinaramin na iti ilay. Mapansa ka no agukay-ukay itibado na nga agsala. Ha? Pagsalaan na. Ijay sa kano kasaran. Kasaran. Mapampay ka no agpamanicure ka nagpapedicure. Di lang mabain, Mike. Bakit anay mahilig pa lang nga agarjaon? Na, di mo mutsawan ti kasta kabadong. Apay, dagiti laubing ayamot na dakarbangan nang agpapintas. Mapan ko masumakdo kay ti pagdigos ka. Mapanak makikasar. Apay no si kalaangan ti mapanagsakdo iti pagdigos mo. Ha? Ibaon mo pa'y laang ni Marituyang. Nagkutong lang arudan. Di ka pa'y lamasyan. Tatabadaw, aglugan ka na, tamapantan ije kasaran. At da gasolina na dahi ta tricycle mo, karaw. Amangan mo't no siyak tumanay, di mang gasolina. Ang damot to na. Inikanak ni uncle ko iti kwarta. Minta nga rudan ko araw. May mayak no masapata. Ay, sus na natuyang. Mabigbig na kapayayan ni Tata Badong iti day ta pintas mo. Ah, Karupropa matan ni Sharon Kunay tamaray. ay sus. Inibil masantos ako na yo, nana. Uray ni Nura unor. Uray asinuditan. Mapanak makisala di ta kasaran. Ay, wun nana. Imunan da kwaro, kan Tata Badong. Sigay, mapanak nga rudal. Nagandad ka maray, tanay. Amangan no may dugmam ka, gapo iti high heel mau. Wal, maray. Ay, Nana ko nang. Ate nadlaw mo? ibagam no anya tinadlaw mau. Taamangan no agpada ta itinadlaw, Violet. Awanan ti nagpuskol arangyat ti saka na. Ay, nagpa-footspan sa amay. Wan, nana. Ado, tinaisalak ka babae, pare. Ado, tinaisalak ng musika. Nagkapoy kan tumit na bumalsi, pare. Ay, di nakman kan kancawat. Ha? Kaya punta pakitaan ka. Ha? Up siya. Naglaingan day tagsalsala, kita nyaw. Pare, asino ti palpalakpakan da? Ano pintasan? Na. Balasan ba't jag salsala iti salunan? Ay, wait. Wait, wow. Ay, na. Nagsiksin, pare. Tatabadaw, Ha? nakita mo ka di tiro pa di agsalsala? Kay, napintas, kwaraw. Kat no ni nanatuyang. Anya. Naglaing gayam nga agsala ni nanatuyang. Ado dagiti mangisalakin kuanan, oh. Ay, nagloko day tatuya ngay. Unak no na pan nakigapas. May gayam dito. Haguray man. Tuyang! Tuyang! Papanang pare. Nakanawain ni Tuyang ko, pare. Di mo anawain. Mayat di pa nagkini-kini na di tatenggat salunan. Ay, awit ko ni Tuyang ko, pare. Na. At tanto pa iti makasirpat kinkwana pada kalakay. Ay, narigatayin, pare. Hoy, Tuyang. Nagkuna amapan ka agsala-sala yiting nga ti salunan. Ha? Si Kantupay, nagadaw tinapan mo na kisalaan akasaran, di nakpainaw-aways. Na minsan naklaanapan, agreklamo ka. Nagkunaking ka, amapan ka agpapintas. Ah, nagpabanglo ka. Kung namitlan no balasang kamay. Kahit apay kumano na panak nagpapintas, jakmat dinaw dawat ken ka ti kwarta pinagpapintas ka. Ha? Si kakit di ati singirag taintaray mo di kwarta nga ur-urnungak apagpakulot ko kuma. Anya? Bayadam day jay badaw. Iyay. Itata na pintas kan na banglo account. Sikan ti mapan agsakdo iti pagdigos ma. Apay ngay. Wala, si kamatan ti mapan makigapas. Ha? Kan, si ti agluto. Katsakbay apumanaw ka, aginaw kapay. Anya nga taramiday. Ay katagtugtugawak mo ta. Iyay. Aginanaak, tanabayag a pinagbalinak at taga-bombadaw. Anya? Ay, day tangkat nga min tatabadong. Tapinarparigat mo ni Nana Tuyang.
Rumbang ko mga min nga amom at tulungan. Tati agasawa, ag tinulong da itirigat man kan ginawa. Aw, ang 20 pa it mo alakom, kagawad. Ay, nasaya at matadakan ko arog. Ay, itay pa lang aururayan ka. Domingo ita, iso ang nagado atawi jay ilay, nagatidog ti pila. Kasta aya, malangarod, umay kantag merienda ka pa'y. Sige, mabit lang nga raw. Taibunag ko dagito ilakom. Na, napalakas ta tilangam ko raw. Ay, awan ngamin napasada kita nga aldaw ang kail. Ultimo paglud ka, awan pa'y. Anya matayin. Anya? Kasano nga awan kat nakita ka lag iti agsapa nga adu ti kargam a karton. Ha? Pauit day jay ni kagawad ko anang. Ngam di mo't nagbayad iti pasahin na. Anya? Apay asan ang nagbayad? Ay, mabalin ayam ti kasta. Pinagmerinda anak lang iti tersina na. Ah. Ururayak lakit din nagbayad. Ngam, di mo't ta nagbayad, so nagawid akang. Ang mga no adu man ang tikinan mo a merienda. Iso asaan na nagbayad iti pasahin na. Aha, saan mo't angkang? Kan may salang mo't abiskwait. Kan Diyos di intad na merinda. Neng, si kamagaya marituyang, anyat gatangam. Ay ko amaray sa anak agumatang. Umayak ko maumutang iti kape ken asukal. Anya, umutang ka manan. Idinto ta nagatidog payla ang tulistaam. Ay napangaasim ka ni Maray. Di pa'y ngamin makatrabaho ita ni Badungkaw. Agpapaimbag paylaeng gapo iti nasugat asakan na. Agkat pangalaam nga rod nga iti pagbayad mo iti utang mo. No kastamot nga awan trabaho ni Kabadong. Ay kat bayadak to apaman ang makatrabaho ni Badungkaw. Nala, ikan ka, ngam siguraduam nga agbayad ka Ay uwan Maray, uwan. Ay na, agyaman ak Maray. Ay! Agbayad ak to Maray. Igulpit taw. Ay nainteng, naibusan ti bagasta. Awanan ti ilutok inton malam apangrabyanta. Ay, kasta ay. Sapay awan kwartak. Ay kat alangan ano awan kwartam kat ditan mangan. Mapan ka pala umutang iti tersina ni kagawad ko anang. Ha? Ay, atapay lang ti utang ko kan kuana. Amangan no makaungutan. Saan nga gungit na jay? Ibagam latinagan ka. Kain ibagam abayadan tanto no makasweldo Nala, siya konti makaamo amapan umutang inton malam. Oh, si kamagayam day tamari banang. Itay kakadipay dito'y sangot ti tersenak. Saan mo't, Maray? Kaum umay ko laang. Kasta aya. Mabitlaang, madamdama kaya gumatang. Ay, anda nga min araramida ki jay kusina. Kung naklakit din no itay kapayla dita. Ay, Maray, mano ka din jay utang ko ditoy. 20 pesos laang mo't maray. Tay balance mo iti asukar day jay. Apay, bayada maun. Ay saan Maray? Dinamag ko laang, tanayunak ko mati utang ko. Ha? Umutang ka manain? Uwan Maray, naibos nga min ti bagas mi ita. Awaanan ti lutwag apang rabyan mi inton madamdama. Iso nga imayak, tamangi bagaak kumaken ka. Ala, ikan ka maray, ang aminton ka ano ngay abayadam. Bayadak to Maray, inton makasweldo ni Inteng. Ala, mabitla nga ron tayalaan ka. Angam siguradwam abayadam to, maray. Ay, napanak imutang kan ni Marikwanang. Ngam, diskumplyado launay iti utang ko. Jakmat itarayan. Ay, kasta talaga. Taiso lang nga main, ti kasit gan na paggatangan tayo. Ay,
Ibaga na pa'y kitten, amasapul nga isigurado ka no abayadak. Ay, unay mo ni kagawad. Kaslawan pa nagtalag na ititaw. Damat suldok intun katapusan. Di iso ti pagbayad takin ko na. Word. Iso nga inton makasweldo ka, bayadan ta adagos. Tamangan kit din no makaungat. Sapay sa bali ni Marikwan ang nuutang ti pagsasaritaan. Lagluto ka kit din ta mabisina ka. Ay siya kung ti makaamong agbayad kini kagawad. Naimbag, tay may ka dito tersenak, marituyang. Apay maray. Adda na patag nga ibagam. Idikalman pa'y lapad padaanan ka. Kasta ka day. Apay, adda itid mo kanya. Magkitam ti arubayan ti tersenak, anak karuruot. Ipadalos ko kumakan ka dayta. Ay iwan amaray. Day talagayam. Ay kaano ngay amang rugi Akat uray itan no awan ti aramidem ijay balayaw. Sige nga rod maray. Mangirwar ka nga rodan iti usarag nga agdalaws. Day rugi kaw. Nay, nalpas ka magaya man na nagdalos, maray. Wan amaray. Kat no pinarta ka, tapno malpas ko adagaws. Ala, umay ka nga rodan tag meriendakan. Ay na. Day takat ti urayak nga iyayab mo maray. Agbugo ka nga rodan. Sumarunukan to ijay kusina, Nalpas akon ang nagmerienda maray. Ala, iyag mo nga rodan aje tangdan ko ang nagdalaws. Iso nga rod pinagdalos ka, tapno maikarom tay utang mo kanyak. Ayunay kamutan maray. Kunak no tangdanan nak. Di mat ko nam, ngawan ti kwarta mapagbayad mo iti utang mo kanyak. Iso akwits ta itan. Tapi nagdalos kan, mare. Sige, quits, no quits. Angam saanan ang maulit na ito'y amaray. Saanan! Nay, dahil yung magayam kagawan. Sa dino nga iti papanangyaw. Ay, kwa, apag iso, tas ika magaya man tinakapila kwarog. Mapanak ijay ilay, gumatangak iti lakok. Kasta ka day. Ay kat, arkilain yung arot ti tricycle ka. Mala, mapantan, tanasa papay. Ti salsalud-suda, kagawad. Arkilaam ka di ti tricycle ka. Uwang nga rod. Apay ay adistumpyado kalaunay. Kabaila kabayadan ti arkila ti tricycle mo. Di oray pa'y manaw kabayadak. Dumdamagag lang, mate. Mala, mapantay yung aruday. Mala, ibaba mo dagiti karton ko, kwarog. Sige, kagawad. Siya kung ti makamaw. Up. Up. No may babam amin dagita. Umay kanto iti kusina at ag merienda kawan. Sige, umayak to inton madamdama. Dayta, nalpasa ko na nagmerienda, kagawad. Nala, agyaman ak nga raw iti panang itulod mo kadagiti kargak. Di bayad yung nga iti arkila. Agsingir ka pailaang, kat nagadulang nga di kinan maun. Kunak ano pinagmeriendada, gaputain tulod kayo iti door-to-door. Ay saan? Tapno di ka gumura kanyak, ikang kay titangdan mo, nga mikisay ko jay kinan mo. Unay kayo umatan, kagawad. Sana, uray di yun itay. Jakon ulitin timang itulod kada kayo. Nakaw! Nay, si kamot gaya marituyang. Sa dino ti papanam? Mapanak gumatang iti si daan may kinibadong kaw, maray. Ay apag isaw. Mapanak mo't gumatang. Agkuyog tan-a. Ang mga no ijay ayan ni Kwan ang baak timapan mo paggatangan, maray. Ay katuan Ay sa dino aya timapan mo paggatangan. Mapanak gumatang ijay ayan ni Monday. Jakon kaya ti gumatang kin ni Marie Kwan ang tanapaghuranak. Kasta aya. Apay ngay anak ginura kayo, maray. Basta. Bala, umuna akong maudi kan ta sa bali mo't ti papanak. Ay unay kamutan, maray.
inpaskil mo matan tinagan dagiti amin anakautang ken ka dito'y tersenam. Kasta ti rumbang. Ay, may mayatan ti kasta. Tapno agbayad dagiti awanan bae na nakautang. Nabayagan dagiti utang da. Kasanaw, no agsingirak, kanayon nga awan kwartak. Kasta ti songsong bada. Uray siyak, adamat nagan ko. Kat 15 pesos lang mati utang ko kan ka. Ang inpost mo matan tinagan ko. Na inayon dita. Isupay mati kadakkalan ti pan nakaisurat na. No kayat mo nga ikatak. Bayadam tay utang mo 15 pesos. Aday ta, 50 pesos day ta kwartak. Bayada kun ti utang ko. Kat pang nga asim ta ikatemon tinagan ko dita. Ngamen, nakababain. Nala, di ka madanagan, tay katekton. Adda barya ma 35. Ang amjak ito din, ta porsyento na day jayon. Anya! Ayunay kamatan marikwan ang... sige, kukwa mon day tabaryak no kasta ti kayat mo. Ay, nasaya at nakita ka, Kwarog. Apay antay, adda ka di bagayaw? Adda ka di utang mo kan ni Marikwanang? Adda nga minagan mo anak kasurat ijay sangwa ng titirsena na kahit. Ha? Nagan kaw? Nakasurat ijay sangwanan ti Teresina na? Wen, kagap-gapok nga ron ijay. Ay, masurunak, tauray siyak inramraman na mutan. 15 pesos lang dya utang ko. Ang nagdakal ti pan nakaisurat tinagan ko ijay. Unay matan ni nanakwanang, kaslasan na kagawad, gapoy ti kasjeng aramidan na. Huwin nga ron ala Kwarog, mapan mo bayadan ng jay utang mo. Tapno maikaten jay nagan mo anak kapaskil iti sangaw ti tersena na. Nay, si kamot gayam day takwanang, ay say, kagawad kunak kuma. Na, apay akas tamat hindi pa nagsasaom kanya, Kwaraw. Ay kwa, naigalis lang matidila, kagawad. Sa dino ti papananiyaw. Mapanak ijay ilay. Ala, mapantan. Ay, mangkita kayo latan iti sabali a pagluganan yaw, kagawad. Urayik ni antibanang, kastamot ti ninanatuyang. Ta itulod ko iday jay ilay. Mapantaki din. Itad ko itantibayad tarkila. Ay, pasensya kayon kagawad. Aglugan kayo latan iti sumaruno a nakapila. Ay na, nakaruruot matendaro bayan. Ay, siyak man latag dalusan. Damari tuyang kan maribanang jay limabas. Ay, kukumaray! Dumagas kay paymat Oho, anyaga po adubagas ka man. Mapan kami gumatang ide tersina ni Mandi. Oray adayaw, anusan may. Wen, Maray, kukwam lang dagita lakong. Nagalasmot nga minti ugalim. Ala, lumabas kami Bye-bye! Sigay, ituloy mo dyan dalos dita nakarurot nga rubayam. Wah! Nagalasan ta aramid dagita ababakay. Dito yan! Gumatang kayo ni tilako ka karne! Karne! Adapay ikan! Nay, nakayo matday ta kagawad. Apay ngay nga, sur kayo matan iti karnay. Apay, awan ka din ti gumatang iti Teresina yaw. Ay, awang nga rodan. Ay, adon tinadadaal alakok. Iso na saysaya at langan no isursor ko. Bareng adda gumatang. Oy, adumot na itasusun nyo ala ko yaw. Saan sapay anak sayan? Mapanak ije balay dangkel mo. Tamangan no kayat na ti gumatang. Ni. Padasam Bareng no gumatang da. Kan mapan kamatan ije balay da tataba daw. Ang mga no gumatang damay. Si Kangay.
Di ka gumatang. Uray pa utang ko. Bayadan yun tulaangan no da kwartayaw. Tinapatag, may paibus kaw. Sayang ngamin no madadaal. Ay, saanan kagawad? Diyak kayatan ti umutang ka da kayaw. Tama nga no ipaskil yun tumanin tinagan ko di sango ti Tersina yaw. Makitan to ti kaduan. Nakabahaba eh. Ne, di mo't marikwanang day ta sumungad, marituyan. Agturong dito balay. Wan maray. Kat na. Adda susuon na alaba. Na, anya nga taday ta. Naimbag nga orasyo ko, kumare. Ay, kastamat kan kaam. Maray, oray saan Apay, marikwanang. Anya ti kargaday talaba nga awit mo? Karne, mare. Umay kay lakwan iti karne. Ha? Kayat mo asawan? Agi sor-sor-sor kaitan? Wen, mare. Awan mo't ngamin nanti umay gumatang iti tersenak. Kasta ka day? Ay, kagong ko naman. Kastanto mga minti ugalay. Ay, kwa. Uray utangan yo, kukumare. Utangan yun to'y karne alakok. Bayadan yun to no ada kwartayo. Ay, oray ipadawat mo. Di mi kayat. Nagalas to mga minti ugalay. Oh, anya nga ita, diawanan ti gumatangken ka. Nagkuna nga man, amapan mo ipaskil dagiti nagan ti nakautangken ka. Oh, anya nga ita. Pwah! Pudno ti imbaga ni Marituyang. Ala, mapankan kadagiti kaaroba, tabarang gumatang da, wano umutang da. Tano da kami kan ni Marituyang. Saan kami agumatang, wano umutang itilakom, marikuanang. Correct! Ay, day tangkat nga minanakwanang. Saan anasaya at nga ipaskil mo tinagan dagiti nakautang kan ka? Anya nga ita, awanen ti gumatang dita tersenam. Agbalbaliw kan tapno agsubli dagiti customer mo. Ala, sige! Didan tinagibusan ti sabaripay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nun labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.